Fwo Dagwi vokona Bemat Jey Mwa. Ijang yemo de Bemat vok borok chire tu kubesi chama be gongtek. Ajam ko hodoyo de ho work Fwo Dagwi for the watok limi kahe ninves. Working Fwo Dagwi yena zarap me dara Chris Bature. Ura Poltanga, Metan show Majiza Yesu Christi, Ura won, Dago would a feng of ho, Deten Ladmo Vena wood, would a feng the Hashina hod, Ijineva, would a feng the Hagebot, ye be garab the mad bevis, Ijin Turuk, could a feng the Hanon and song, Sella hot, Shlahu deka big Jeremo, he massa would be gongmo, Dolben Ra, which is Sako de Jekabik, would a feng the Quebu Yesu Christi, or Mother Kuyaba Nenmot, Tigada Jizame, Dunga wood and Latmo, Kuda feng yarara won ejiza Yesu Kristi mwasewot. Amen. Basa mod hase yeje guborwang ibrinyawa tino he kurude he hinin ye lango he kurude ve bitat vo lango kuru biba de ve rit. Asiyaga bilo mozi bate gabmen ira dagwi deba lerehe peltat bamu deba toye yenadi asihwe de hase rat iberang kuyaga no yena vok binyip wet na bigile ridu bongom. Asiyaga mozi ate gabme ira dagwi de akie nabitange ahwe hong bongom fararo ano jengde agave mat adal nasimo adiriyom tangabi madagwi da wok ni tabanen yaga jengtiong adi iyeme kaside aisepie sidusa yaga riza Kristi hemo hadalaye pie ni dani reimwa yisivel misara adi ano yaga ateba yisme ira piolo de aroda base inuel asiyaga mozi ate gabme ina dagwi de ahala sivel misra kwa vok binyip shom bongo mowet asi aye sede adi dagwi dibi masi betok diwet uyaga no atulam ting asiyaga ate gabme ira dagwi de ate bimatme nanizem gilsit nilo bisrael anong bimat nuha bi momo mimi ira ridu yaga natom lagwi de eve na reku atok moro bewen ne bisrael wet. Would a feng, would a di basa he has a dunga wood, Pierre la tete, ye mozi, go has a dunga wood, Worogen batoe, go belere he, eba ma peltat, yaba di woro, asikwe rat, kungome ase saro, ne rat, ne silda tedme. Mano de gom ayi, kahe kwe win. Me moro he I can't walk do hene ara do dagwi yaba walk binyip the veswet yaga te gabme de dagwi kula tidi ye jene moze aras ave akie ayeba sikwe ferwet yaga se yaga ye akasa de sedebe matme debe soyom debe matme adi dusa hende hase eji Kristi hadalaye de ye se eji nita nende ni way de ye debe lome mwa kula di akasa de ye sedebe matme mo kwaki kwatik lofreona yaga ye di piende dagwa kanka yungye akanka haya yinu Ibrahim ya dalaye denarat yaga dagwa kanka yi eba ma enche naga binas ye roda pat Bemat Israela yi vel masar voro vel hende akankan shira asikyo nongan kure di mwa de hedengano kwati se sako atite gabme de ha dagwi kuyembara ninzem gilsat de lo the bitande iji lembi lasara the feast of Passover. Woda fenga dagwi yaga basa humungan. Yaga dagwe sisimi dori masa ni gon. Yibi dabe damot vomuda ba se sagariye. Vomuda ba jet hamen iji kubukurwangme. Dori rame fom. Yaga jeyo yasi jinwo. Bi masi ba si yiri hiningo. Yaga no pie viesi de terane yiro tekese yinu. Pierre de terane yiti teser he yunu yaga no insi woda ra fom de hadagwi woda roda di ne rat de roda te woda kyot hadagwi woda roda way de yere in the way ina talk kon homano de dagwi as a young in the Israel that juren voro velo hase yaga yere chak batambi yere yedano be Hivites Bata be Jebusites, Bata be Canaanites, de voient Velmana he, Kuyaga yen ba gengri du dagwet,
Dagwi ayang Ibrahim masikyo jut vel human dem no he. Ku Dagwi ayang ajongo benen men barode shilahen. Ate wo Dagwi an non enjing de betosuka bo hat en she bu kuru binas ku en betosuka bo wen. Ku yaga no Dagwi te de bo karak yere ye Ibrahim evil masar ijende ye Yusufu ase rengwa mohomo kuje bakara hen kobe mar masar bo huwof nyip bebe sava mana bodo da wede wood yaga no be gomo ba o yong be gong bene be wede be man ya no ase wod pie langad wet wo be hak basi fugu hod wet basi fugu hod yaga se ya badi woda se karak hod ya badi Dagwa not velrat ya yembadi Fwo Dagwi go sile tedmot ya no kai piodola ne rat na se ku yamba system de wede wood de be se velmot ko be gomba se de tiritu vende wo fugu eveme da bin se piende Dagwa no pie mesang de wo fugu la eteo de ho kyo Dagwi eteo de ho ra ire pie yende Dagwi isim de ho ra yewet ten do da se ha rater hanzem nizem na se Kura sidi ejigubo randagwi nizem gilset ninlo na se kunizem no mangano na se nende Dagwi piema nongne ura tivog nizem toso kabok ura tivog nizem de Dagwi nongne yaga feng yaga de rat de notne inzem ningan Dagwi nongne ku Dagwi yi inzem honga namo ra nizem no mangan de ra piechak yende si yere chagwet ya yini zem no mano ka big Dagwi hive konsil wala ni zem de na se de be masi ka big tosto ka big shetan ka big ka de ka big njwang de ka big vampire yira hot ka big so de feng yira hot ko di Egyptian ro sera ka big ka da sivis duk yira hot Dagwi sindro lawen ko di ngomgan ye Moses I say sago ate gapme de ha de Dagwi ha ka yeje me basa kon human me rabare me sede mewe ma se Moses dem se human elo fre ona dem se gwinning eje vomo de genrobe ten fre ona men tok tik ninta lo henemo dem ra yeso asibimbing dori yuwa piecha asibimbing dori yi joga piecha dori hala piecha dori doiba mamot dori tik pie yende uribe yasi ninta ya ka ye pie doribe yasi yinta pie ngano yasi yende yitok rokos hot yitok te do wodabe lomot dori we ka Mose ayan ye de ye tik lo frauna wet bine Israelamo bayam vili hen yi vil hen mobe madi bayam vili hen wet yamba gwe sangal ejini sam se Dagwi ti cheke marwa ya no we yeso jenda se kivei Urshalima jenda di Urshalima ahosin kwa Urshalima ko da ba hatok bisam Dagwi ko da hatok bitom Dagwi ko da ba hatok jeng seimo ya vewet masitosu ya ko ka hoyan tok jeng ni washak mana ave ka yan tok jeng de Dagwi ayong da duga ko na ratme da dunga ho besme yagave ka yinan tele de nichon kuneve deni se nen ka fagam hu atoso ya yamba togwet tiangano iji velmot woberom de yere chak etangod bam jengen de Dagwi ayongo wot debe sewot wode wode tokse bitomot yaga no whatever bu gombo de ruwarave ko bu gomvo mano de ruwarave yaga simira to ba ruwarave ya ne rat be madwet ijini jik iji kaye pirola urite bitomot de belomrinyi kuri bam de vambe mat ye Moses atetomenuet kaye ansimi ayan yambe mat Pharaoh ayi be mat lohanga vamuko ye jun gwame de dame de bugwame kwembe wo homngan ko bisa government house ko bi bam de vambe mat aba yuwe ayi madal simi dem so kin dem so dusa yaga Christi dem so dusa yaga Dagwi Ibrahim yaga Dagwi Ishaku yaga Dagwi Yakubu madal simino yaga be mat home sen washa de min man demere benama demere beetroot demere garlic de vampire de mat Israel abaki tosome demere pintane mungan adalame demunki demon sa demere honon de mat lohon demere langto dem rapie yede si begelek ya hadewin rat ni bin rabe mat home masi lolo ho oda se wo ha mo pichak yase de rokos holet
chest chak yesi de rokos holet siminere do hole he Bemat mo ya nere ho tokwo mwaro mungan ba no pie asi murum asi tree itok sere dek mewet kuhu yo birum binom warwen ngan kasa kusim biroma ho tokwo ecclesia away inse ba kasa mwar hak debin se mwar nuyel mwaku ecclesia kuhu wo kasa mwarwen ngan ya ba no jam yaba no bwaha yaba yibi no khwabo yaba yibi ra khu piet gan yaba yibi lo khu lo khosil de helvel khosil de helpomo khosil ansa de be malvene be su we de lo khosil simi de be yang o khosil urumwet yaga no bitan wa o matowet hukiki jaram e khoron eje piet bi si lo khosin de be ku tevoet khosil simi tomo khoso ve so hu wo gwa o ni chang na veden ra khoti teve pomvel be roma ke horale wo de teraka kula sikira nkisa da tenungwam de vampie ba de sendori la sagoet ya do we de vil ise de sikabahu de yasiteo ba hasile nuel wede ise de teo ba hasisimi blahu baptisma di church wet de holy jibiwet ise siteo ba hasisim do hoka kwam do kula hedaka de bi maru tore de bi yo husim he ise ye jijeo de siteo hositik hasagwe Moses no rabare da teru kulolo dagwi kuye halahu kulolo dagwi kuye viriho yaga insiguda maha nyugon musawet do you way apende yesi te wodori tikra yesu wet udi dinarat mewet ate barate gap de dagwi wet te gap de dagwi hu hala mwa vampie ku horasako hura hala mwa pie l'huile ku ho mu haroji l'huile ku kwasisim do hotite ojibwe vide gom Kutok shata bol wado huyel me isi gwam dagwet. Mwandelano siseng na ave yewet. Arolton lolo dagwida halahu. Lolo dagwida no ye ting. Doho tumal ikwan fum doho yuhwasi urum. Doho tumal kahe kwan basirachuda ku yuhwasi birum. Wazuroda tumal yaga sako. Ku hat sako yaga kawe mwat. Tumal doho wunang to Bemat mwa. Romzang wet wunang yere plateau mwa. Kulted piejini. Wunang Bemat la mwa. Kulted piejini. Dodo sere nuyel. Dagwe sele hodma ijiza yesu uda sikora won masira won yaga vomo de basise sago dagwe isele hen iji yomde mbase dagwe masifengo ya hodo hano Moses leto dabin wei apiengan de ya kwensan he piengan de wo fugu atay nuyel ko ro dagwe de hotokti not gap iji ho do yiwe apienda sele wo tugishi do yiwe Nugwan nende nasi we the wood nasi cure the wood ejikya very hot ijiri gwanamo ku nod wen derito ejika bikwe mo Yesu Kristi ya do di wen ejika yepia masra won ya vomo de basidero dagwi tentian ejiza Yesu dagwi tentian maroma anda si de ro ye tentian ejiza Yesu mati di mat hak de ro asma masra won dagwi tetiang ejiza Yesu maroma anda si de diabetes tetiang ejiza Yesu mafengo ho tetiang maroma de masidi asire yom de gukwen vo dagu tetiang ejiza Yesu dagu mafengo ho madi mar hak akorovo vomgwasi no yom dagwi tetiang ejiza Yesu wore fengo ho yawra tok awo won mot yawra tok ha shilawd piendo ra won ejiza Yesu Kristi masewot amen dagwila ila bikwande min yenwe Uranong sago yina sesele denerat ne ha dagwi. Yinite wonta hin kundung Highland FM Jos. Kahe kasi nas form na kasi diam timin na kuru na betun vok na diam timin na biro. Yini tok yila narangwomo yara sele ke won vid shatat vid wid winning nas winning tumun shatat timin vid Dagwi ate ine nerat memwa.